Bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Namuhla ngifuna ukukhulumela uNkulunkulu njengemprofethi ngemagunya lenginawo. Bazalwane labathandzekako, ngitawukhuluma ngephasi sihloko lapho khona ngithi eSwatini nase-Afrika yonke sinemavobo kanye nemifaba yebaprofeti. Sihloko leso bazalwane. Bese ngithi sihlokwana ngitawuthi ngwenyama ngicela ufute Faro noma ke inkosi Nebukadnezar. Sihlokwana leso. Angene esihlokweni sami bazalwane le ngiyawukhuluma ngaso ngiyajabula nenkukhu iyananatela. Now lesihloko lesiphakamsile bazalwane lesithi side baprofeti sinemifaba nemavobo. Now livobo nginako elintongomane lokuthola ukuthi leli khasi lako lihle libonakala limumethe mawuthi uyaqata uyapatshata akubhamuke nje umoya kulihobosha akunalutho lakhathi akunandongomane nguleli khasi nje ngulaba prophet ke lesinabo eSwatini kanye nase-Afrika yonke sinemahobosha ebaprofeti sinemavobo imifaba nje umfaba ngilokwemfelo okulokungenashukela lokuthi na ukudla kube kwangathi udla libele umfaba nje banjalo ke laba prophet baseSwatini lokhu ke ngikubhekise kubo bonke abaprofeti laba profeta bakhipha emagama ngeminyaka wa2021 ngesikhathi live limanzonzo lime mandondolwane simo simanzonzo wonke lo profeta in favor of naba labadibita ngekuthi bayidemocracy loyo mfundisi lo nalabo baprofeti labo bonke ngimifaba nemavobo. Now asengicale ngebafundisi khawulani lithi faca kudenda abaprofeti bese seniyachamuka nite ukusitshela ukuthi can I prophesy uNkulunkulu this uNkulunkulu that akusumsebenzi wenu nine nibelusi anikwati kwakona lokutingela letimvu anikwati nekutifuna umsebenzi wenu kutelusa timvu tifunwa bapostoli tifunwe bashumayeli nine kwenu nje kutelusa so yekelani ke lokho bese senidenda bathi kakhulu senisho can I prophesy seniprophesya emanga akusiyo umsebenzi wenu ukuprophesy angumsebenzi webaprofeti anisibo baprofeti ningaprophesy emanga ningatendi baprofeti. Now sibuye ke kulaba labathi bita ngethi baprofeti ngiyaphinza ngiyagcizelela ngithi nonke nine wonke lo wavula umlomo waprofeta emanga waprofeta in favor of democracy labanye bantshela ukuthi njike emakona labanye bantshela ukuthi livele eMaswati selemukile nemanga ngawane aprofeta lokunyendi kakhulu labanye base KZN labanye babo Zimbabwe all over Africa bonke baprofeta emanga ngelive laseSwatini ngengwenyama nangendlovukazi. Namhla ngiyanitshela I speak as a prophet of God ngithi nine ningemavobo mahobosha ningimifaba lokho angikukhulumeli kuninyunza nekuninyembenya kodwa ngiyanikhawulisa njengemprofeti wasimakade nginikhawulisa lamanga futhi at the same time ngivimba naletimvu lentelusile leti busy tinilandzela nato tiyoshobo I receive ntiprofesaya emanga ngithi timvu taNkulunkulu yekelani kuya kuma one on one with these people ningasayi ningabhadali kuma 1.1. Listen, uma banganibuta ukuthi who is fooling you between yourself and the prophets nitawucabanga ukuthi the prophets are fooling you kanti you are fooling yourself. Ngisho nine sive leniya kula masondo alabandaba ngoba niyabathi ukuthi abashiwe baba prophet bathi provile geleke ukuthi banemanga abasimba prophet abathi lutho ngeprofeta nisafuna emabandleni abo. Now asenginitshele nga2021 ngishito ngathi baprofeta emanga odwa in favor of democracy ngemangedwa eSwatini yonke jikelele ngithi mina kude nalo yedwa either mfundisi umpostoli ngumprofeti lo wangisekela ngaphandle kwemfundisi munye umpostoli Jeremiah Dlamini. That's the only man of God eSwatini lo ngakhuluma vula umlomo loyo mntu loyo wamela liqiniso leyo ndoza leyo yakadlamini bonke labanye
ngivele ngabatshela ngathi uNkulunkulu ukhulumile kimi asezulwini wathi live leMaswati iKingdom aliyinzawo lokwenteka eSwatini akukaphemithwa uNkulunkulu bantu balandzela intsandvo yaSathane ngoba ngibonela ihashi lelimnyama naleli mbofu lingene eSwatini ngathi nangikhuluma baphikisa bonke munye lowangilalela ngumpostoli Jeremiah. That man I salute as a man of God because waliva leliphimbo ukuthi akusingimi lo lokhulumayo kodwa kukhuluma simakathe bonke lalabanye bakha phasi ngako ke akusibo baprofeti akusibo nebafundisi mavaba nje emahobosha kuyavakala. Now netinzatheli tang interview wami netangibuta ukuthi ngisho ukuthini ngabatshela ukuthi lelive leli aliyinzawo emabhukwini elizulu libhaliwe Kingdom of Eswatini alikabhalwa ukuthi iRepublic ngakusho ngathi ingwenyama ayinzawo emoyeni emehlo ami avulekile dathi tinzatheli ngeke sikukhiphe lokhu ngoba sitabe sinika eMaswati lithemba lelingekho lelive leliselemukile ngathi alikemuke bathi ngeke sikukhiphe vele bangakukhiphi ngoba babelieve babona tindvo ngekwenyama kanzi mina ngendlula kadzeni kubona tindvo ngekwenyama bengibona ngekwesimoya. Now asenginitshele ukuthi mina ngibaqhomela ngagunya nini bonke bafundisi base-Afrika including base-Swatini ngibaqhomela ngeligunya lelithi I spoke the words of God njengoba anjalo angiprofethanga in favor of somebody kodwa ngakhuluma in favor of what God is saying ngathi uthi uNkulunkulu kunje kwavele kwaba njalo. One ngimi lengaprofesaya ukuthi kutawufa abantu babulawe i-unrest lamagama lawa ngaprofesaya ngathi ngabona inyeti iphuma yathi nayithi gqa iyagama yathi suka lapho yase yajipa ibabovu ithi tshu yababovu kodwa yathi naseyijake kuyashona langa seyibukele kunina dase sekuvela inyeti letinzathu yinye yakhona yasithela kuyavakala ngathi nase ngikuchaza lokho ngathi uNkulunkulu ngibonisile ukuthi lo mnyaka wa2021 utawuqhamuka kahle ube muhle kutawuthi sisebheke ukuthi konke kuhamba kahle kusuye ukuthi khwishi kube nengadi eveni kuleyo ngadi leyo ngabona emadoda lamathathu munye wabo utawunyamalala adliwe tinzaba lababili batawuvalelwa munye wabo wangi-approach ka Facebook abona lesi prophetho lesi ngamtshela straight emehlweni ngathi uNkulunkulu ukhulumile ukuthi lokuleni kwendako ayikunikathunywa nguye kodwa niyatendela ngekuqhutshwa disu netingqondotenu nangekuholwa nguSathane nitawubulalisa abantu ngoba kutawufa abantu ekugcineni konke lo munye wenu utawudzingiswa ngemagama lengamphendula ngawo futhi namanje solo akhona naka Facebook lapho angi-approacha ngasukelwa nguye futhi wangibuta wangi-invite macetse wase uyangibuta ngamchazela. Now siprofetho leso akwendekanga yini wasuka kahle umnyaka kwathi kusuka kuthi lathi phithi kwendeka njengoba kwendeka njengoba nathi ngimi futhi lengaprofesaya ngekuthi kutawuvela ini iSwalimo itawakhela kuphi tikwephudemo lalela ngathi mina uNkulunkulu wangibonisa hlahla letinzathu lesinye sema sathi nsi leti etimbili tatagibelana wathi uNkulunkulu lena iphudemo wathi lembuso lena utayibamba ime ngoba lobukhona bayo busekela le ukuthi lena lo mbuso wetinkundla uqhubeke ume. Listen iphudemo obukhona bayo kubalekile eSwatini ngoba ngiyo lele yenta ukuthi iSwalimo ibebede emandla umsebenzi wephudemo kuneutralize iSwalimo sengiyakhakha ngoba mina ngingumprofeti wena wathi lenye emaphillars lasekela tinkundla bukhona beSwalimo. Now ngedlula nganitshela ngawo konke ukuthi utawendekane mayelana neunrest kwendeka exactly ngakhuluma ngekuvela kwema-solidarity forces ukuthi itawukhala inhlavu utawukhala umlilo kwakungakendeki kungekho lutho kude namunye lo wakubhiliva lokho kwendeka exactly. Now listen to me very carefully ngimi lenganitshela ngathi ku day 2 ngesikhathi kushiswa eSwatini ngathandaza uNkulunkulu kwathi ngabo 4 ekuseni uNkulunkulu waphendula sezulwini wathi listen to me bhala ingenzaba wangibuta ukuthi uyayikhumbula inzaba ye6 day war in ka-Israel ku first day iIsrael itithatayo lamanye emavela latithathe die overwhelm but within that day tindvo tajika Israel
win that war in 6 days. Yawina wathi uNkulunkulu nalomlilo lona ukuthi awende kanjalo lokule ngikubonako in 6 days kutabe kuphelile. Ngakhala ngathandaza embikweni univa ngathandazela iSouth Africa ngathi Nkosi labantu base South Africa baphethwe sidunge bayasihlupha bayasijojotela ukuthi asilwe sibulalane nyalo bafuna kosivimbetele emabhoda. Wathi uNkulunkulu kulungile ngoba sowucelile ngidawenda njengisho kwakho lo mlilo ngeke ngisawubhula eSwatini kodwa ngidawutransfera ngithi awususe eSwatini ngumix eSouth Africa ngoba uthi angibethwesa elijokele limatima ngilabethwesa wendani uNkulunkulu wabethwesa ngubani umprofeti behind lokho munye kuphela prophet Zoe kuyavakala. Now ba prophetha ini labanye ba prophet banitshela ngekujika emakhona kwathi ngesikhathi isimo sibe kakhulu nganitshela ngathi in 6 days umlilo utawe umile akwendeka ngayi kwendeka exactly 6 days umlilo waphela eSwatini wavumbuka kuphi eSouth Africa. Bathi mabamemetela ukuthi ingwenyama seyibalekile ilabanye bathi khombe eMozambique labanye bayikhomba ngensheya kwetulwandle kubo China on Taiwan nakuphi ngakhuluma ngabethela sikhongwane sebugcina manje ngathi emoyeni emehlo ami avulekile ngiyibonile ingwenyama icwebetela njengeligolide ingwenyama ekhona iyinzawo ikhona iseveni layo ngiyibonile icwebetela njengeligolide kwendekani nanamhlanje lokhu idlala nhlavana kwalese baprofethile bayinikete emalanga netikali ukuthi nanamhla solikhona ingwenyama ngubani waprofetha lokho munye ngumprofeti Zoe. Baprofethi bonke beAfrika baprofetha imbundane ingako namhla ngibabita ngeyani ngemfaba nangani nangemavobo emahobo oshala ngenanix. Now bese sengiyendlula ngithi kubo bonke laba prophethi I only salute prophet Major One. Ningive kahle ngithi Major One nangikhuluma ngaMajor One ngikhuluma ngaProphet Shepherd Bushiri. That's the only man of God lengathi I salute beside Apostle Jeremiah. Why? Because Major One bam interview athi ngizatheli mayelana ne nalo nesimo saSwatini waphendula wathi emoyeni uNkulunkulu kude lamtshele kona ngaphandle kwetino letimbili. Into yekucala wathi kude umprofeti emhlabeni lothi awusinzisa live laSwatini umprofeti uyavumbuka eSwatini kuyavakala. Number 2 wathi lokunye lakubonile emthandazweni wakhe kuthi uNkulunkulu umkhombe emadoda lamabili lanesibongo lesifanako ngiwo lawabone alwa kamoya abambele live. Wasinake etfuka lokufakazi lo ngathi thank you God kwagqwaliseka because loyo ndvoza lokhuluma ngayo umprofeti Zoe lo indvoza lokhuluma ngayo umpostoli Jeremiah ngithi sobabili lesema esikhalini sathandazela live laseSwatini. Nami ngamkhacela muva umpostoli Jeremiah ukuthi ukusame line nami ngoba mina bengitilwela ngiphusha ngedwana until confirm na Bushiri kanzi nangithi ngikhulumisana naye sakhaqela wakhaqela umlangeni the only man of God leyangiva umpostoli Jeremiah. Bonke labanye bafundisi amaprofeti lengathi ngiyabatshela ukuthi uthini uNkulunkulu ngelive sothi bonke bangiphikisa ngithi mine bonke all akekho nalo yedwa lo wangivumela ngaphandle kwempostoli Jeremiah. Bese ngisho nakuma ministers laba lobabona bakhekhetela thuta enengwenyama munye kuphela lengumsaluthako ngumanqoba minister Manqoba Khumalo. That's the only person lengathi nangikhuluma naye wangiva wafakaza wathi akasuye umprofeti kodwa lokho uyabelieve ngoba uyakufila ukuthi isiprophet wesivela kuNkulunkulu uManqoba Khumalo kuphela. Bonke labanye besebende bomsheshelengwane sebashintsha imikhumbi sebafuna ukuthi labanye sebakhuluma nemagama ukuthi bona whatsoever labakwendako bebakwendiswa ukuthi bathatha icommand bese baswitcha imikhumbi ngoba bese babona kwangazuthi ngale mshiya lowa vele live selemukile sebazama ukuthola ama favors mshiya. Ngikhuluma ngabo bonke mina munye kuphela minister lapha nje ema ministers kuthi la ngakhuluma munye kuphela iminister lengakhuluma ngiyive nguManqoba lo
leyo ndoda leyo yemane ngwenyama ngiyo yodwa lengiyatiko le yemane ngwenyama Mancoba Khumalo bonke lalabanye babhuma nelinyende bese kungabo lebe bathengisa ingwenyama. Now ngikhuluma ini? Ngikhuluma ubufakazi ukuthi I am a prophet of God. Ngemisebenzi yami imisebenzi ngayikhuluma ebaleni konke lento letine ubufakazi tisebaleni ngathi khuluma ebaleni. Now sekunginika leligunya ke lokuthi ngithi ingwenyama ayimane ifane na Nebuchadnezzar empeleni ayifane na Faro ngoba Faro wahamba wadzinwa ngilaba prophet bemanga wathi Faro prove it to me ukuthi niba prophet ngitsheleni ukuthi ngiphupheni naningangitsheli ngidanigangatha vele abebagangatha bashitwa nguJosepha kuyavakala. Now nenkosi Nebuchadnezzar in fact ke ukahle nakafuthi eFaro ngoba kade vele nimbita ingwenyama ukuthi ngifaro. I remember ngenyele emalanga ngaze nganikhulula nami egameni lengwenyama ngathi njengoba na Faro baka Israeli bambona ukuthi ngifaro baphuma bamshiya ngathi nani phumani nishiye lengwenyama nihambe niyele eKenana yenu asale Faro even lakhe nemaswati nine niphume nihambe bahamba ke labanye baye eKenana nani ningabalandzela. Now ngiyaphinze ngicele ngithi noma ke mayingafuthi Faro ifude Nebuchadnezzar na Nebuchadnezzar wafika la dzineka khona nalaba prophet bemanga nebafundisi bemanga wathi ngipruveleni ukuthi niqinisile yini ngiphupheni ngidonibona ukuthi vele niba prophet isibili abebagangatha naye basintwa nguDaniela kuyavakala kanjalo nenkosi Sawula nayo laba prophet bemanga bafiki namhla ngalaba leni babonako banijikise emakona bevele bakhona inkalelwane yabo laba prophet bemanga laba bevele bakhona nalaba prophet labo inkosi Sawule nayo yabagangatha in actual fact ibagangathela lamanga. Ngithi ke nengwenyama ngathi ingakhipha lokho ukuthi wonke lo lothi bita ngemprofeti labafundisi labathi bita ababenda bo can I prophesy abalethe ubufakazi nangabe kude ubufakazi be prophet abashathaphe baziphe lemlomo baluse timvu nalaba labathi bitya ngabaprofeti asebalethe ubufakazi ukuthi basho ngani ukuthi baba prophet Zoe ubuthulile bakhe ubufakazi ngikwende ebaleni ngalithandazela livelema ngafakaza ukuthi kutakwendeka nako kwendeka njengoba kunjalo kude lebe kati ngema solidarity forces kwathi mine 10 years before kwendeke ngaqala ukufakaza ebandleni ngakufakazana labanye baprofeti ngafinze ngakufakaza noma sekutawendeka ngathi kutawendeka naku kwendeka njengoba kunjalo sinye kuphela siprofeto lesisele prophet Zoe lasiprofetile ngulesi lesiyingodi la ngibonisa usona uNkulunkulu sendeka entwasahlobo ngesikhathi umbila ujake emadvolweni kulabo lesebalimile naso-ke lesesele ngasisho inkosi yomthi wabusela amagama lawa kuze bephakade amen.